General Bosco Ntaganda ninde? Ni muntu ki? Umva amateka ya General Bosco Ntaganda uyoboye M23 bwa mbere muri 2012 ifata Goma. General Bosco Ntaganda yavutse mu mwaka w'igihumbi 1973. Bafite imyaka 52. Ubu arafunzwe kubera ibyaha by'intambara yahamijwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC. Ku mpamvu z'ibyaha yashinjwaga ku nshuro ya mbere mu mwaka w'ibihumbi 2006 urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyizeho inyandiko zo kumuta muri yombi ashinjwa kwinjiza abana mu nyeshyamba. Yaje kohererezwa uru rukiko rw'I Hague aho ni mu Buholandi mu mwaka w'ibihumbi 2013 amaze gusumbirizwa mu ntambara akabura amajyo akaza mu Rwanda akajya muri ambasade ya Amerika. Amakuru avuga yuko uku kwishyikiriza ubutabera yabitewe no gutsindwa ku ruhande rwe mu makimbirane yaramaze gucamo kabiri umutwe wa M23 muri Gicurasi 2012. Ku byaha yashinjwaga hiyongereyeho gufata ku ngufu, ubwicanyi, kugirira nabi abasivili kubera ubwoko bwabo. Ibi bijyana n'ibyarezwe wari umuyobozi we Thomas Lubanga, umuntu wa mbere wahamijwe ibyaha n'uru rukiko amezi 2 mbere y'icyo gihe. Muri 2019 Ntaganda yakatiwe gufungwa imyaka 30 n'uru rukiko rwa ICC kubera ibyaha 18 by'intambara yahamijwe yakoze hagati ya 2002 ndetse na 2003. Yahamijwe ibyaha by'intambara birimo gufata ku ngufu, ubwicanyi n'ibindi byaha byakorewe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo yari umuyobozi w'umutwe w'inyeshyamba wa UPS. Ibi nibyo byabayeho mu myaka myinshi mu gihe Perezida Joseph Kabila yari yaranze kumufata kugira ngo amahoro ahinde muri DR Congo nk'uko yabivugaga. Akiri umwani wabo bahungiye Ingungu aho ni muri DR Congo kubera amateka mabi y'ivangura ryakorerwaga abatutsi mu Rwanda. Niho yigiye amashuri ariko ntiyarangiza ayisumbuye. Mu mwaka w'igihumbi 1990 afite imyaka 17 yinjiye mu ngabo zari ziri iza RPA Inkotanyi. Nyuma y'uko Inkotanyi zibohoye igihugu zikanahagarika jenoside yakorerwaga abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994, Ntaganda yahise agana muri DRC hari imitwe yitwaje intwaro nyinshi. Muri 2002 yinjiye mu mutwe wa Union des Patriotes Congolais UPC mw'Ituri aho yamaze imyaka 3 ari gushinjwa ibikorwa bya gisirikare by'uyu mutwe wa Thomas Lubanga. Nyuma yinjiye mu wundi mutwe witwaga CNDP wayoborwaga na Rurankunda, undi murwanyi wari ukomeye cyane mu karere kimwe na Ntaganda. Ntaganda yageze aho ahirika General Nkunda afata ubutegetsi bwa CNDP, ubundi asinya amasezerano y'amahoro hagati ya leta ya DRC icyo gihe na CNDP muri 2009. Ntaganda yinjijwe mu gisirikare cya DRC cyangwa DR Congo azamurwa mu mapeti agirwa general. Ayo masezerano basinye icyo gihe muri 2009 niyo atarubahirijwe, ubundi ava mu mutwe wa M23 cyangwa se M23 mwumva nonaha. Yakoreraga Goma aho yarayoboye abasirikare bagera ku 50,000. Benshi muri bo bahoze ari inyeshyamba bakomeje n'ubundi kuba abantu be. Mu kwezi kwa 4 2012 yivanye mu gisirikare cya DR Congo ava mu mujyi wa Goma atwara abasirikare be barenga 600 bafite intwaro nyinshi. Kabila yahise ategeka ko bamufata, gusa avuga ko atazamushyikiriza ICC yamushakaga. Mu mpera z'uwo mwaka umutwe wa M23 Bosco Ntaganda yarayoboye wafashe umujyi wa Goma, ariko nyuma wemera kuwurekura. Amezi yakurikiyeho y'imirwano yatumye abantu bagera ku 800 bava mu byabo. Uruhande rwa Ntaganda rwatsinzwe n'urwa mugenzi we Colonel Sultan Makenga. Bisa nkaho yatinye gupfa
maze afata inzira ajya mu Rwanda yerekeza i Kigali muri ambasade ya Amerika, aho yaje kohererezwa urukiko rwa ICC rwari rumaze imyaka rumushaka. Kuva muri 2015 yaraburanishijwe, muri 2019 ahamwa n'ibyaha 18 by'intambara, akatirwa gufungwa imyaka 30. Kugeza n'ubu Bosco Ntaganda aracyafunzwe. Amakuru aheruka gusohoka muri 2022 yavugaga ko yavanwe aho yari afungiwe akimurirwa muri gereza yo mu Bubiligi. Iyi ni Kilange TV mukomeje gukurikirana, mukomeze kunkurikirana kuri iyi channel Kilange TV. Nzajya ngenda mbagezaho amwe mu makuru n'amateka y'abayobozi bacu dukunda ndetse n'abantu bagiye batandukanye. Mugira ibihe byiza.